Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe an haray ko min ilo ba ilo ela diaspora africaine haray mi salmini on fo mi landi kesiɗon e jam hande ko mercredi 22 janvier ɗo 2025 haray miɗo torana jam e kisi e newede kala ko waɗe wonirde haray actualité oblige musidɓe am miɗo yaafino message ji ɗin ɓe mi wawali jaabitade ɓen fo comme d'habitude miɗo yaafini haray vraiment ko woni urgent kon fo on fillitoto haray hina salare hiɗon andi ko tanji ɗin raɓɓiɗi haray noon toujours yiltitoɗen ko sensibilisation ɓayi ɗon andi hina ko yonata hina ko gasata donc haray en yii ko campagne ji ɗin memminike kadi ɓay ɓey waɗiɗo ɗen campagne de mouvement de soutien ji hamɓe yeehi zéro coré ko tournoi de football ɗon andi tournoi de football ji ɗin hay gaynitanoka sabu guereji ko waɗi zéro coré sabu himɓe ko wara zéro coré ko yimɓe maayi zéro coré ha joni himɓe hettali ko laaɓi ko ɓe wino 56 personnes maayi ɓe waɗi ɗum officiel ɓe inni wondema enquête ji no jokka ɗum ɗon kadi koyo Allah hollu c'est terminé pour le CNRD ɓe yaari kadi nokkugo donc ɓe falno fuɗɗitade tournoi ji ɗin kalum men dénonci ɗo seeɗa après ɓe ɗumanni ɓe arrêti ɗum ɗon on lanni ɗon fi tournoi Mamadi Doumbouya lanni ɗon donc joni ni kadi fewndo ɗo ni hiɓe memmini sanamuji maɓɓe ɗin voilà hiɓe wadde nasele maɓɓe ɗen dans toutes les carrefours de la ville de Conakry camion je dolle dolle ino adda fiko ko wawa vraiment ɗanninde guinéen on haray noon musidɓe an ɗum ɗo ɗen kala ƴettuɗo ɗum ɗo ɗen hooli wondema ɗum ɗo ɗen no wawi waɗude han gonga wonta fenande wallahi o ɗayni hoore makko mi inni on ñande gonga ari lagine wo yimɓe ɓen sikka e aduna on lutti une semaine mi haalanali on sama kala komi haalanta on konko haqiqa onon ɓe jokkuɓe nde fenande ɗo vous allez regretter min yii Makanera Kake no yehi hotti Guinée hino weltanoɓe kankam ɓen wo lagine fof ko ɓe kankam ɓen ɓuri duwa e barke wo lagine fof ko kankam ɓuri wonde beeni ko barke kamɓe ɓuri jogade duwa ɓe kankam ɓen ɓay ɓiɗɗo ɓay lanɗo on ko ton jeeya wo hande yawgol kankan no waywa yawgol hajju Makanera Kake c'est incroyable no yurmi ha feƴƴiti wo ko yimɓe janguɓe lagine ɓen ni duwaɓe wonde ministre ɓe ɓen lagine ni ɓeɗo oɗo ko meɗɗo wonde ministre Guinée hande yeeyowo drogue criminel jo bandiru wo ko ɓen woni duwa waɗa duwa e nder leydi men ndi criminel ɓe ɓen kanko sikkaɗo tañƴinaɗo wondema mo jogi parti politique no inna wondema kanko mo wawi kanko mo faala wonde lanɗo lagine ko kanko woni ɗum ɗo si wi on ɗon ko sifa Ousoufa Lima en Ousmane Gawal en on andi no yurmi si wi ɗon ko sifa hombo Bawuri on andi no yurmi donc awa musidɓe an koyon andu wondema hina yen jooɗo enen wiɓe wondema tawaka e o gouvernement ɗo manam tawaɓe force vivant dara ɗen e yeddodirgol e plateforme ji e réseaux sociaux c'est pas bien haray komi faala koyo jama on yiltito e ɗin communication ji ɗon few terto ɗum ɗon fes parce que ça nous arrange pas haray fewdoɗen ni so yiɓe memmintini ɗo campagne ji ɗin ɓe faala ɗo directement yo jama o fof implique e candidature Mamadi Doumbouya on fiyo Mamadi Doumbouya yaltu wowla donc woɓɓe sa no wiide himo jogui plan B c'est à dire ko faala yo présente yo ko mi anda sina hawre ko oya ɓiɗɗo Sékou Touré o mi anda ko Mamed Touré ɗum fof min c'est des choses que anndanɗa hoorema ni min ça m'est égal si ɓe faala ɓe ƴettay nene Mamadi Doumbouya ɓe waɗamo candidat on faami ɓe ƴetta Baba Ousou Falima ɓe waɗa candidat c'est pas mon problème
c'est-à-dire le problème de la Guinée, c'est-à-dire ko hombo woni problème Guinée hande fewndo den ni ko CNRD et kala wonduɗo e CNRD, c'est ça les problèmes de la Guinée actuellement. Donc pour non yen certo au problème do, c'est-à-dire le diagnostic est clair ko il faut que info pralio den ko force vive ko ɗum ɗon woni lekki. Woɓɓe no wiide force vive on, c'est-à-dire hay fus ɓe jokka ɓe nanga fus hay kamɓe ɓe feppa, c'est-à-dire hay gouvernement ɓe ɗon ko wadde parce que ɓe fep tout ça. Effectivement enon on yejjiti wondema, c'est-à-dire parti politique ji ɗi e hoore mum ɗi fop majji on yaali ko guinéɓe ɓen woni, c'est-à-dire guinéɓe ɓen woni no yimɓe ɓe anndanɗa hoorema ni, ɓe annda ko wonnum ɓe faala. Même dans les propres familles, hara na gouvernement ko famille ji tigi yimɓe ɓen no janfondirde. Hara ko suudu moɗon onon yewtoɓe ɗum ɓen inna force vive on fus jokka ko janfondira ɓe feppa, onon tigi ko nder suudu mon on feppa. C'est que hande ko ari laggine ɗo kon ɗum ɗo c'est quelque chose ko anndanɗa hoorema ni min mi sikkano mi wuuray sifa ɗum ɗo. Mais non, la solution elle est là, hiɗen jogui kadi solution ko honɗum iwtiren ɓa, parce que kala ko force vive on hollitata haray ɓe yewti awa yeru ko ɓe feppi ɗon ɓe holliti kon iwtiren ɓawo ɗum ɗon. Parce que ko deux solutions woodi, ko deux ko laawi ɗiɗi woodi, il y a deux voies. C'est que soit jokka CNRD ma soit jokka force vive, parce que min mi yaali alliance go mo anndanɗa hoorema ni no ɗumanni. Parce que alliance ji heddiɗi ɗin fof ko honɗum ɓe ala hay yimɓe sakko wona goɗɗo iwtira e ɓawo maɓɓe. Minani e woɓɓe no inna Mamadou Sylla hono entelanni Sylla Patrona himo waɗi himo recondisa ko parti makko mo waɗi congrès ɓe recondisi mo. Sylla Patrona ko honɗum ko yimɓe jelo iwtiri ɓawo makko. Sylla Patrona ko honɗum o jogi, ko militant ɓe jelo o jogi. Woɓɓe no inna on no tawano ko force vive, joni noon hino noon o wi ko force vive, joni kanko himo wolirde ɗum ɗani himo considéri gouvernement o, pourtant force vive on kañum no inni mamma Sylla Patrona tawaka e force vive on. Min ha komi andi ɗon o tawaka nder ton. Effectivement non kanko so inni mo tawti gouvernement on ɗum ko haaju makko non. Déjà hino yaltini fof baba goto makko fonike menge koɓe baba goto waare. Si tawi baba goto fonike menge inni kañum no tawti o gouvernement ɗo haray ɗum ɗon no woli hoore mum, c'est-à-dire jara goɗɗo no hayno commenta e ɗum ɗon, ça suffit. Donc haray musidɓe am mi yiltito ɗon e men. Voilà, haray toujours ko min ilo e la diaspora africaine yiltiti ko mercredi 22 janvier 2025. Haray enen tigi tigi on ko doa wonde combat men on ko yen iwtir ɓawo force vive on. Yeru ko ɓe yewti ɓe feppi wo ko ɗum ko honɗum waɗi si tawi ya eu un retard, c'est que force vive on yewti ha feppi holliti en, mais jama on ala respectude mot d'ordre. Kamɓe kadi noon hina majiɓe jogigoy ko woni hiɓe andi laawol ngol reweten, si tawi hawri jama on jaɓi yaway sut. Mais woɓɓe onon wonɓe wiide ɓe jokka hay fuyɓe, onon wonɓe wiide non ko matum guerre waɗa lagine ko ni e ni. Ene onon ɗon sikkude hande si guerre waɗa e lagine, est ce que onon ko onon hoola hina onon hina min noddete ɗo fi guerre. Si tawi hande guerre hara sofondirte lagine, hina onon jogotoɓe koye téléphone wo e sabotugol, hina onon noddete, hina ɗo min noddeteɓe fi guerre ɓe ɓennoto. Donc c'est-à-dire min mi hara e min je ne sais pas yeru ko Allah wawnuma ko communication, si tawi hawre ɗum ɗon ko ɗum ɗon wawɗa apportande lagine, mais pourquoi tu ne l'apportes pas dans le bon sens? Hara betike ɗum ɗon ɗen a waway hullude ɗon doole ma ɗen an kadi ɓay si guerre no noddetede na an noddete. Joni yeru ko Allah wawnuma kon communication betike ɗum ɗon naɓira ɗum ɗon dans le bon sens ko nafata leydi ndin kon. Hande a wawata wiide kala ko force vive on waɗi an ko ɗum critiquata. Joni ko honɗum CNRD o wone wadde, ça veut dire que a duwaka hiwde ko force vive waɗi erreur go'o, a duwaka hiwde ko critiquera force vive fi honɗum hakke man ko CNRD o wone waɗude, c'est-à-dire l'inacceptable. C'est-à-dire ɗum ɗon on en goto e meɗen duwanoka hiwde goɗɗum go ko force vive on wone wadde ella.
ko ellaji CNRD ɗin c'est ko gauche droite yeeso e ɓaawo partout ko ellaji ɓe woni wadde. Donc si tawi non enen en wawi accude ɗin ellaji ɗon fof ndaren tawen hande ko ellaji force vive on wawten yiwde fewndo ko fewndi ɗen ɗo, mais c'est grave. Donc du moment que si tawi hawri hande hiɗen faala dartagol, c'est facile, hiɗen jogui toutes les moyens mi inni on. Iwtirgol première des choses, iwtirgol ɓaawo les mots d'ordre ko force vive on wolata fi mum kon. Si ɓe inni yen immo ɗen, si ɓe inni yen jooɗo ɗen, ko honɗum woni wiwgol il faut doole ɗaɓɓe, il faut naata ɗo yalta ɗo, il faut ndu naata e serdu ndu yalta e serdu. Ine si ndu naata e serdu ndu yalta e serdu hina an noddete déjà ɗum hina haalama an haala ko jogiɗa kon ko wawɗa apportande leydi ndin kon wowli ɗum ɗon accita naadinoɓe e serdu yaltinoɓe e serdu ɓen kadi ɓe wowla haala maɓɓe. Mais toi parle de ce qui te concerne. Honɗum concerne ma ko ɓaawo hombo duwaɗa iwtirde, ko ɓaawo CNRD jokki CNRD, ko ɓaawo hombo duwaɗa iwtirde, ko hombo falɗa an tigi tigi iwtirde ɓaawo mum ko force vive jokki force vive. Awa mo jokkuɗa wo non e maɓɓe defandum défend. Si tawi a jokki criminel ɓe ɓen a inni ko criminel ɓen défendata, défend les criminels. Tu es criminel, y a pas de problème. Mais sa jokki force vive on fi honɗum parce que ɓen ɗon ko ɓe faala, c'est-à-dire koyo laggine artu à l'ordre constitutionnel. ɓen ɗon ko ɓe jokki combat maɓɓe on ko gilande maɓɓe fokkituno 2010 han hande hiɓe jokki la même chose fiyo démocratie ñiɓu lagine iwtir ɓaawo en ɗon wala. Joni noon doole ko honɗum woni doole, mi rappela on kadi ko honɗum woni doole harana ko wowlo ton kon. Doole ko jama on woni doole. Mi inni on ha mi ronki ko jama on woni doole. Mi inni ñande desiduɗe wo Mamadi Doumbouya walata ko pale. Mi inni ñande faalaɗe wo ko enen woni doole, enen yiɗen ɓuri armeji ɗin aduna Allah fof doole, enen jama lagine on, enen jama lagine on ñande faalaɗe wo leydi men ndin hettoto. ɗum hina wigol wondema ko yewgol ceerno ma karama ko ɗi sanamuji ɗi yiwɗon ɗo fof ko ha ñande desiduɗen ɗon sikkude sen immike en fof moko baɓe min naali fayɓe ɓen dey si moko baɓe leydi ndin immike nene e baba bappa e kawu jaaja e koto hey ko onon si fop immike darike tum ko force de l'ordre ala fus ko ɓe wawi sinaɓe ɗowta on ha ko faala ɗon wo par ce que haray ɓe andi jooma leydi ndin immike. Mais so darike on inni onon goɗɗo mo hayre piiridata e mo finkari ko an soodi finka, ko an woni jooma leydi, ko an jeyi gesa, ko an jeyi ko remirte, ko an jeyi ko sankirte, ko an jeyi fuu ko woni noon a anda ko an jeyi ko woni tu n'es pas encore conscient ko ɗum ɗo woni ko tampinma. Allah andin en ɗum, Allah andin en ko enen woni doole. Torike Allah fattike Allah yo Allah andin en ɗum, yo Allah andin en ñande faala ɗen wo e ɓeɓe dégage to hara en ƴettali finkari, yo Allah andin en ɗum, yo Allah andin en enen ɓe yewtoɓe ko réseaux sociaux ɗo en hana sabotude ko hanuɗen enen wonɓe nokku gotum ɓen ko yewtugol ko nafata en ko encourageata jama on par ce que ko ɗum woni gonga. Yo Allah andin en enen communiquoɓe ɓen fof mi toriki Allah ɓay ko ɗum ɗo Allah wawni en, yo Allah andin en enen ko dowaɗen wadde ko yewtugol ko nafata e leydi ko hara na sabotage. Yo Allah andin en awa ɓe criminel ɓe en duwaka enen accitude ɓeɗo ko ɓeɗo duwaɗen critiquede, ko ɓeɗo duwaɗen aybinde, ko ɓeɗo duwaɗen sabotude par ce que ɓeɗo ɓe tampini en. Yo Allah andin en heddiɓen si tawi hawri force vive hande ne jogui opposition ɗo ko par ce que ɓe salu collaborude e ɗi criminel je, si ɓe collaborino e ɓe criminel ɓe ɗo haray ko enen perdi, enen saboto ɓen haray perdi. Hande si Sellu e Sidia e Alpha e fof ɓe collabori e maɓɓe haray ko hombo perdi, ko enen jooma leydi perdi. Awa musidɓe yo Allah andin en ɗum, yo Allah faamin en ɗum, mi torki Allah fattike jomiraɗo, yo Allah faamin en ɗum, yo Allah faamin en ko enen woni doole, yo Allah faamin en ko enen woni joom pinka,
yo Allah faamingen ko enen woni jom arme Guinée den ko enen woni joma leydi Guinée din yo Allah faamingen dum torki Allah fattike jomira don haray musibbe an mi yiltito do den juste mi annintina jama on e fi bangi gote tum haray mi en haare do hande on acce hakke musibbe an ko min ilo la diaspora africaine yiltiti toujours ko mercredi 22 janvier do 2025 haray mi andintina jamaaji din haray mo be e mo suteni on wata yejjitude koye hoore honɗum o suteni on tigi si tawi hiɗa suteni Mamadi Doumbouya hiɗa andi koye hoore honɗum sutenuɗamo ko wata yejjitu wondema l'histoire retiendra siɗa suteni Ousou Falima hiɗa dowa andude koye hoore honɗum sutenirɗamo sina ɗum koye andu l'histoire retiendra awa haray hande si tawno harano Mamadi Doumbouya o darino o gangaranni fi watta goto warite e fi politique ɗum ɗon on en fop en soutenayno par ce que en innayno vraiment bio naati ɗo le 5 septembre 2021 hay goto waritaka ɗo fi politique si o respectuno engagement ji makko ɗi hay goto wawatano ɗum hande ko kanko woni addude perturbation e nder leydi ndi o yi mouvement de soutien je ɗum ɗo fof ko kanko sabu makko hande yimɓe ɓen no warede no kinnapede no sokede hara hay goto ara koye hoore jaggu galleji yimɓe no lancede e hoore jaggu ko honno wawton wirde ɓuuri makko ala miijite moƴƴaron yijjitalde onon kadi wonanɓe Ousou Falima ɓen koye hoore honɗum Ousou Falima soutenirɗon Ousou Falima ko hombo hande Mamadi Doumbouya sino ɗo hiɗen andi kombo waddi mo lagine ko honto rewri ha o hewti ɗo ko woni watande ko jelo wari ha o hewti ɗo engagement ji ɗi o ƴetti ɗin ko fi ƴettugol nun ko fi sécurisugol nun Alpha Condé hay ɗum o respectali ko kanko dari jamfi Alpha Condé donc parce que tout simplement son yii hari Alpha Condé falama mo kadi ko parce que hari kanko kadi o naati e mbawa aka donc ça veut dire que hina neɗɗo nunduɗo hina neɗɗo respecté ɗo konngol makko ngol donc hande no jamfori lagine ɗo ni ko ni o jamforno Alpha Condé kadi donc hande kadi hiɗen ƴettude engagement ji mo ƴetti engagement ji yeeso lagine fof yeeso communauté international o yeeso jama on fop o respectali joni onon wonɓe moye sutende ɓen koye hoore ɗum kadi wonɗo moye sutende onon kadi jokkuɓe Ousou Falima e hoore ɗum ɗo ɓen par ce que no andi ko nanduɗi wiridata donc ɗum ɗo komi woni annindinay tum jama on jente ɗo kadi ko nene goto Ousou Falima yetino en kon ɗum ɗo c'est très important par ce que ko nene goto makko yetino en ɗum ɗo jentitoɗen moƴƴa. À Paris, il allait mettre la drogue dans mes affaires à l'aéroport pour que je sois bloqué parce que j'ai revendiqué ce qui me revient de droit, les terrains. Ousmane Kawal, il nous a volé, il a volé la famille, il a spolié la famille. Nene goto makko woni wiide ɗo ɓay o inni o ara o portana plainte Ousmane o porta plainte Ousou Falima koto makko sabu ko wujji ɓe terenji ɗin kon ko ɓe hawti kon kamɓe nene goto ɓen o inni oɗo o inni miñam makko sa ari mi naada e drogue ko nder bagage ji ma ɓe nangete mi sokete nane de ɗo ko nene goto makko tigi o yewti ɗum de woko fenowo ko wujjowo wo Ousmane sunna e lagine woko fotip woko fenowo woko fenowo woko fenowo yimɓe ɓen no jogade mo woyɓe terto mo woko nene goto an ko menen hawti nene wo so waɗila ɗum ɗo ko ɗum waɗata onon guinéɓe ɓen wo o wujjay Guinée on fof nene goto makko so waɗi nene goto makko ɗo ko ɗum waɗata onon guinéɓe ɓen wo o menacila wo o ƴetta e drogue o waɗa ko nder bagage jam fiyoɓe coinçant. On a parlé à Paris, on s'est vu sur Ousmane. Moi, je suis pas Tata. Voilà, ah pardon, en tout cas, vous êtes semblé. O falji ɗo sikki goɗɗo ko Tata Courtey natal. Je regrette fortement. Vous avez parlé, est-ce que je peux vous parler aussi? Oui, monsieur. Mais je dis, Ousmane, c'est mon frère de même père, même mère. O Ousmane ko nene goto makko wo wujjiɓe terenji ɗin dabondi ko ton o darni Anta Fassa 3 parcelles wo takko marché on kadi dabondi kadi woɗon kadi o wujji o darni terenji parcelle ji nene maɓɓe ɗin ko ɓe jeetato kono o wujjiɓe ɓe fop
Et quand j'ai menacé, j'ai dit que je venais à Conakry pour porter plainte. Il m'a appelé. Wo bayo inni mo moarde Conakry porta plainte. On noddimo. Il a dit qu'il allait mettre de la drogue dans O mes inni wo affaires. sa ari do mi wada e Voilà, pour drogue que ko je puisse bagage se ma. arrêter à l'aéroport Be de fiyo Conakry. be darne ko la aéroport. Donc si lui il fait ça, son frère de même père, même mère, qu'est-ce qu'il ne ferait pas au Guinéen? Voilà. Est-ce que lui il mérite d'être ministre? Wo o Est-ce que mérita lui, hay il won gol mérite d'être ministre. ministre Voilà. de la République? Est-ce que lui il peut être Wo équitable o doa ka par wonde rapport à tous les ministre. Guinéens? Non, c'est un faux type. O Il est o do o disqualifié. wawata arda Il de la doit Guinée. être démis de ses fonctions. Mo Il doit ne mérite pas démissionner de. d'être ministre. Voilà. Musidɓe am. Voilà, ɗum ɗo ko nene goto Usufalima wuli ɗum ɗo. Awa haray tout le monde est averti, foppino avertissano. Oɗo déjà jama fo no anduno wondema o huɓɓay la Guinée. Parce que vraiment o kelɗa. Si goɗɗo menaciri ni nene goto mum ko honɗum o waɗata heddiɓe musidɓe am ko honɗum o waɗata en enen heddiɓe si tawi ko nene goto makko o waɗi ɗum ɗo awa haray komi andinta en koyen ɓeydu wakkilagol accen aybidirgol anden won hombo jokketen ko hombo suteneten mo acci ko woni wo jokki Usufalima so yi o hewti ko hewti ɗon ko o andama hango ɗumat ko UFDG o wonno hari ado selludal en arde hari mo wadde hari goto anda Usufalima koko ari ko selludal en kanko e selludal en ɓe hiidi ɓe fuɗɗi gollidude si Usufalima himɓe ɓen wawi mo andude wawi mo respectude himɓe buy handen no ino woni ministre ma no woni cadre e nder gouvernement Guinée ko sabu ko ɓe rewi UFDG ko sabu ɗum ɓe andira ko sabu ɗum ɓe heɓiri inde sa yi Alpha Boubacar en fof hande no dari no jooɗi sende de to ko sabu ko ɓe woni conseiller selludal en na goɗɗum go ɓen si taw no hara num ɓe wonano takko selludal en jallo wona hay goto andatano ɓe mais attention addo selludal en arde kadi ƴetta parti UFDG on en 2007 ko député ɓe jelo UFDG jogi non ene ko fédération ji jelu UFDG jogi non ene ɗum fof on yejjiti ko honno wawaton onon eɓɓidirde sifa ɓeeɗo hande Usufalima hara ko kanko ardino UFDG ɗon sikkude hareno ko ɗo parti on woni awa hara mi andini on mo be mon ɗo yo andu l'histoire retiendra ko ɗum ɗon tummi fal noon andintinde mo be yo suɓo ko waɗa yo jammi kisi e wone meɗen